samo jedna rečenica. Gospođo Banjac, Bata je bio više godina u braku s vama nego sa svojom suprugom Olgom. Prema koji je bio strožiji? Teško je i meni i Olgi. Ne znam kojoj je teže. Bata je bio jedan sjajan čovek, ali težak partner, ali savršen. Jedan od koga bi crvenim slovima zabeležila u istoriji našeg glumišta. Ja sam ovde sa velikim ponosom i sa osobitom čašću. A je Olga bila ljubomorna na vas? Ne. Mi smo funkcionisali kao porodica. Olga je jedna divna, božanstvena duša koja je pre svega teatarski čovek i ona zna šta je to. Ali smo funkcionisali kao jedna dobra porodica u kojoj ima jedan čovek i dve žene. I to je prećutno među nama bilo savršeno. Hvala vam. Je li teže bio na televiziji ili u pozorištu? U pozorištu. Zato što je bio perfekcionista. Tu si morao da radiš kao sat. On je bio posvećen. Nije rečenicu jednu ispuštao, jednu zapetu, jedno slovo. I to je jedan, mi smo ga zvali patrijarh glume. I to je bio Bata. Hvala. Hvala i vama. Naš dragi glumac i domaćin ovde u Vrnjačkoj Banji odomaćio se Danilo Bata Stojković je u početku bio težak sagovornik dok vas ne prihvati. Dok ne vidi iz kog ugla, iz kog rakursa vi prema njemu nastupate. Tako da taj prvi intervju je protekao što sam ja imao utisak da sam došao kod njega da polažem završni ispit u njegovoj klasi na Akademiji za pozorište, film, režiju i televiziju. Međutim, kod drugog intervjua već smo se prepoznavali, već smo popričali po jednu uz priču, a kod trećeg intervjua smo razgovarali već kao da smo rođaci, odnosno ja, njegov bratučed. Nismo se prepoznavali samo u Vrnjačkoj Banji, i to je interesantno pomenuti, već i u Beogradu, u čuvenom onom malom bifeu Atelja 212, gde sam takođe snimio brojne svoje intervjue sa poznatim rediteljima, glumcima, piscima. Gospodin Danilo Bata Stojković, bard srpskog i jugoslovenskog glumišta, doajen naše pozorišne scene i filmskog platna, je bio galantan, bio je pravi gospodin i ne samo što i meni, recimo, ostavio kao poklon ta tri naša razgovora, nego je uz ta naša druženja često znao da ostavi popriličan bakšiš svojim drugarima, konobarima po vrnjačkim restauracijama i kafanicama. I oni ga pamte po dobru. Možda jedna rečenica Bate Stojkovića kada je prvi put došao u Vrnjačku Banju, koju je rekao svojoj supruzi Olgi, a ona bi bila tačna i precizno ovako. Olga, dok smo živi, naš odmor ćemo provoditi u Vrnjačkoj Banji. Evo, upravo sad, ja verujem da naši gledoci čuju muziku Stani, stani i bar vodo. Ovo je himna našeg druženja u Vrnjačkoj Banji od 90. godine kada je Bata dolazio. Sa ovom pesmom smo dočekivali lepa banjska jutra, odlazili svako svojim kućama i opet dočekivali neku narednu godinu da sa jednim čovekom koji jako vole Vrnjačku Banju afirmisao je do te mere da je ona možda bila tada, zahvaljujući i njemu, prepoznatljivo mesto do današnjih dana. I opština nalazi način da se oduži tako velikom čoveku, jer je zaista, mislim, to i zaslužio. A mi, kao Batini prijatelji, neku obavezu, ona nas obavezuje onoliko koliko smo ljudi pre svega i koliko imamo u sebi osjećanja da sačuvamo te uspomene na tako velike ljude, da činimo neke lepe stvari iz godine u godinu, tako da ćemo sledeće godine, daj Bože zdravlja, što kaže naš čovek, organizovati 10. jubilarni dani Danila Bate Stojkovića uz, naravno, bolji sadržaj, možda još kvalitetniji, trudit ćemo se da to bude još sadržajnije. Poštovana gospođo Miro, uvažene Batine kolege,
verna publiko, veliko hvala na pažnji. Čast mi i zadovoljstvo večeras što stojim i što se klanjam pred vama. Dragi naš Bato, oprosti mi na ovom skromnom pokušaju da te dozovem. Svake godine u avgustu na tvoj rođendan ovako se okupljamo i uvek kada je leto na zalasku pronađemo neki novi kutak u našem malom mestu lekovitih voda gde si po nešto ostavio, a ostavljao si baš, nije da nije. Tako smo ove godine pronašli razgovore koje si mi poklonio. Baš kao što si tvojim drugarima, konobarima, ostavljao bakšiše, čašćavajući ih onako gospodstveno kako samo ti znaš i umeš, po vrnjačkim restauracijama i kafanicama. Svaki put kada ti se obraćam imam tremu, kao da polažem završni ispit kod tebe na klasi, pa je tako i sada. Jer život je san, mišlja smo čekajući vetar da nas odnese. Jer svet u kome smo živjeli bio je suviše mali da bismo u njemu mogli da sazdamo i da u njemu smirimo svetove koji su živjeli u nama. Varaju se neimari kada podižu zdanja ravnih krovova u mestima gde su kiše česte. Zato ti, kada se ponovo budemo sreli, neću poneti vesti i izveštaje. Jer ovde je sve onako kako si kazivao kroz svoje uloge, a i van njih. Srbi se i dalje rađaju, vesele, raduju, vole, svađaju, pate, tuguju i stradaju. Poneću ti eseje, kolumne i lamente naše o tebi, za i nad tobom. Jer više ti možeš nama, otuda gde si sada, da pomogneš, nego što mi ovde sami sa sobom možemo da se snađemo. Slušajući tebe danas, bolje razumemo sebe. Tako će sada ovi tvoji razgovori, besede, kazivanja i promišljanja o umetnosti ponovo pronaći put do onih adresa odakle su pošli i krenuli ovamo, do gospođa Olge, Atelja 212, Zvezdara teatra, Jugoslovenskog dramskog pozorišta, filmske trake i platna. Kako god, uvek ćete voleti tvoji Vrnčani, uvek ćete spominjati tvoji Banjci. Hvala ti što si me naučio kako da odaberem i kako da pronađem lepši i lakši put do starosti i mudrosti. I da ne zaboravim, hvala ti za bakšiš. Rez. Ovi diskovi su u produkciji projekta Bibliofonoteka Narodne biblioteke dr. Dušan Radić u Vrnjačkoj Banji, koje sa posebnim zadovoljstvom uručujem prvakinji srpskog glumišta, gospođi Miri Banjac, našem dragom Vujketu i mlađim kolegama, a jedan od njih pripada i gospođi Olgi Stojković, koja je bila sprečena da dođe ovog puta uz naše iskrene želje za njen brz oporavak. A sada nam predstoji samo uslovno rečeno nastup i gostovanje naše drage Mire Banjac, jer je i ona ovde uveliko domaća, a i već je Banjac. Izvolite.